Uyu munsi rero twambutse turi mu gihugu cya Tanzania, turi mu mujyi mu murwa mukuru wa Tanzania Dar es Salaam. Twagiye rero mu gace kamwe kari ku mazi, turi ku nyanja y'Abahinde nkuko mubibona. Kama hapa Tanzania timu zetu kubwa ni Simba na Yanga. Wakati zinakutana hapa kabisa, hiyo siku inakuwa namna gani ndani ya hapa Dar es Salaam? Kwanza ile siku inakuwa siku ya furaha. Kutoka Misri ulifika hapa, ulikuwa unasema lugha gani? Kiarabu, Kiislam, Kienglish, sio vingi, vitu vidogo ya Kiswahili iko ndani ya Kiarabu. Nimeanza kufahamu hiyo, nimeanza kuzungumza na watu, napata maneno madogo sana, afu nime level up. Reka nongere mbasuhuza mbaye ikaze mwese abadukurikiye kuri Africana TV, muradukurikira kandi kuri wa africanapost.com. Nitwa Nibishaka Jean Baptiste, mukunda kwita Yohana Umubatiza. Turi muri ya gahunda dutembera hirya no hino tukabagezaho rero byinshi bitandukanye muri quartiers zitandukanye. Uyu munsi rero twambutse turi mu gihugu cya Tanzania, turi mu mujyi mu murwa mukuru wa Tanzania Dar es Salaam. Twagiye rero mu gace kamwe kari ku mazi, turi ku nyanja y'Abahinde nkuko mubibona. Iyi nyanja y'Abahinde rero ni hamwe cyo bita bahari mu Giswahili. Aha ngaha rero tukaba turimo tureba na Meri ni ukuvuga ni ubwato bunini buturuka mu bihugu bitandukanye biri ku isi. Hari mu gihugu cya Ukraine, mwumvise gahunda yo gutwara ibicuruzwa biribwa. Hari imodokari mubona nyinshi zitandukanye zigenda hirya no hino hano muri Afurika y'Uburasirazuba. Hari ibicuruzwa bituruka i Dubai, mu Bushinwa, mu Bugereki, mu Budage n'ahandi, bihitira bigera hano muri Tanzania neza aha ngaha twicaye niho byambukira aha ngaha Dar es Salaam. Ubwo rero nahangaha nagiye gutemberera uyu munsi kugira ngo mbagezeho gahunda zaho uko ziba zimeze, uburyo hateye neza. Na ahantu rero abantu bajya kuruhukira rero, ibicuruzwa bitandukanye bituruka ku isi bigaca bita mu nyanja. Iyi ni inyanja y'Abahinde nkuko naye babwiye nicaye iruhande. Ni inyanja y'Abahinde ikora ku bihugu bitandukanye, ariko uyu munsi nagiye mu gihugu cya Tanzania kugira muri ya makuru yo muri quartier mumenye ngo bya bicuruzwa bavuga ngo biri mu nyanja, bya bikontineri mubona amakamyo atwaye hirya no hino anyura iwanyu yo muri za quartier, aturutse ku Rusumo hari Ikibungo, agaturuka za Kirehe agakomeza akagenda akambuka muri Kongo, Mwachigoma, andaci Bukavu. Ubwo mbese ibyo bicuruzwa byose byambukira aha ngaha. Ari amakontineri birabikamyo mubona binini bitwaye ibintu nyuma, biriya nibyo bita kontineri cyangwa se za romorki. Ni kuriya byose bituruka aha ngaha rero. Ibicuruzwa bitandukanye rero, imodoka n'ibindi byinshi byose binyura aha ngaha. Nahaje rero kugira ngo marebe, nta nubwo ari yenda kureba ngo ibyo byambuka gusa binyura hano, ahubwo no kureba hari aho twagiye abantu baruhukira. Twari tumenyereye kuri beach, ku Gisenyi, ku mucanga aho twita ku mazi. Burya hari ahandi hantu rero naho anga Dar es Salaam turi nkuko murimo mubibona. Ewana na ahantu naho hateye imbere. Hari umucanga, narebye umucanga waho dore uko ubumeze, ni umucanga ubumeze nk'agafu kanoze cyane k'ubugari, niko umucanga wa hano umeze. N'umucanga utanduza n'imyenda, ni ukuvuga ngo uwufashe ukawushyira ku myenda ntago yandura. Urabona ushyize ku myenda ntago yandura, uhita uhungura, abantu bicara hasi ntago bandura. Urumva rero ni ahantu heza. Hanyuma icyo turimo tubona rero, turimo turabona abantu baroga aha ngaha, baraza bakaruhuka. Ibyambu ni byinshi abantu bajyaho, ariko iki ngiki nicyo kinini, ni nacyo cyiza abantu bajyaho rero. Bimwe mu byo nahabonye rero nkigera muri uyu mujyi wa Dar es Salaam, ni umujyi urimo iterambere, urimo inyubako ziri ku rwego rwo hejuru, urimo imihanda, imodoka nyinshi, abantu benshi bo mu bihugu bitandukanye. Ewana ni umujyi wavuga ngo ni mwiza pe, ni mwiza. Hari amashusho amwe muri kubona nafashishije telefone kubera ko nari ndi jyenyine, ntabwo umukameramani wanjye twari turi kumwe. Nayafashe ndi kuri moto, muragenda muyabona y'inyubako.
izi ni inyubako zitandukanye zo mu mujyi hirya no hino aho nagiye nca murimo murabibona. Hanyuma izi ni quartier zitandukanye, kuva kuri izi quartier ndi kwerekeza kuri beach niho naje kubona ikiraro kinini nkuko murimo mubibona, ni ikiraro cyubakiye ukuntu. Aha naho nahageze rero, hanyuma ndabona njya kuri beach. Aha rero ngo muri weekend, ubu ngubu mpageze mu Mibyizi, muri weekend ngo haba hakubise huzuye abantu baturutse hirya no hino bakirira isamaki. Hano muri aya mazi habamo ubwoko burenga 7 bw'amafi atandukanye. Hanyuma abantu bakaza bakicara, abaturutse Mozambique, abaturutse za Congo, abaturutse mu Rwanda, abaturutse Burundi, abaturutse za Ethiopia, abaturutse za Sudan, abaturutse no mu bindi bihugu bitandukanye. Baza ahangaha kurya ubuzima, baza koroshya ubuzima, baza kuruhuka. Bivuze ngo abantu batuye muri uyu mujyi bakora ku mafaranga, kubera ko murumva ibi byose biza by'ibicuruzwa bituruka muri Amerika, mu Burayi, muri ako kanya direct biraza bikaza biturutse mu mazi byambukira ahangaha. Murumva ko bitanga akazi, abantu benshi bakora ku mafaranga. Igihugu gikora ku nyanja giba gikize, kuko urumva ibi bintu byose birasora iyo bivuye mu mazi mbere yuko bijya muri za kontineri n'ibindi bice bitandukanye, bica mu misoro bigasora. Hanyuma ikindi gihari nuko bihana abantu benshi akazi. Ahangaha rero ndi ku kijyanye n'igipimo cy'ubushyuhe rwose, ndumva mfite hano ku mazi ndi kano kanya, ndumva mfite ikirere nk'ikirubavu neza neza ku Gisenyi. Hararyoshye wongere ngo hararyoshye. Niba rero ufite ibibazo byarakuyobeye, niba warahangayitse, niba utameze neza mu bitekerezo, ahangaha uramutse uhaje waruhuka. Hari akayaga, murimo murabibona, nateye umugongo inyanja kugira ngo umuyaga utaza guhuha cyane, namwe ukababangamira muri kumva amajwi nakoresheje. Ahangaha rero ni mu gice cya relax, ni mu gice ndi kubonamo abantu bo mu bihugu mu mihanda itandukanye, ntabwo ushobora kumenya ngo ni iyihe mihanda. Twikomereze rero ku cyo nabonye kindi hano muri uyu mujyi, ku kijyanye n'ibyo kurya. Ibyo kurya birahari byinshi, ntago bisaba kwinjira mu maresitora ngo winjire, nta resitora zihari hano. Ikintu gihari nababwiraga ni umucanga wa hano nta kibazo, murabona yuko wiyicarira hasi nta kibazo. Hanyuma ku bijyanye n'ibyo kurya nababwiraga rero, uyu mujyi wose ni munini cyane, ariko nta hantu muri kino gice cya Dar es Salaam ushobora kubona abahinga. Ni ukuvuga nabo bakora icyo bita kutegemeya, babona ibiryo biturutse mu madistrict cyangwa se mu bindi bice, mu bindi bice by'ibyo mu yindi miji cyangwa se mu byaro. Kwa chakula Dar es Salaam chakula kipo, ila sana sana kinatoka mikoani. Mikoani wanalima huko. Sasa ukija kuangalia Dar es Salaam ni sehemu ya biashara, sio ya kupumzika au ya biashara, ila sio sehemu ya kilimo. Unaona? Kwa hiyo kwenye swala la chakula kinatoka mikoani, Mwanza, Bukoba, naona tuseme wapi kusini huko kama Mtwara, Lindi huko, chakula kinatoka kule Mbeya. Una chakula gani? Inategemea na mkoa sasa. Kwa mfano ukisema kama Mwanza utapata labda mchele, utaingia wali ya ubwabwa. Tukiingia labda kuanzia tu kabisa kule Bukoba utapata ndizi, naona maharage, mahindi, vitu viazi vinatoka wapi? Viazi kama sikusema viazi vinatoka na vile sijajua vinatoka, ila Moshi huko viazi vinatoka. Wewe unakula chips tu, hakujua zinatoka wapi? Mimi chips sili. Mungu mmoja. Unapenda kula nini? Mimi sana napenda kula ugali. Maana mimi mwenyewe nimetokea kanda ya Ziwa Mwanza. Nimetoka Mwanza, kwa hiyo napenda ugali nini. Tena kama kipindi niko Mwanza kule, ugali mkubwa na sangara. Na maziwa ya fresh. Kutokana na mifugo. Kwa hapa kuna nyama. Mifugo iko wapi? Vile. Nayo ni mikoa tu. Nayo ni mikoa. Sasa ukija kuangalia tunategemea tupate nyama. Ila hizo nyama inabidi tupate ng'ombe, mbuzi ambao wanatoka mikoani wanakuja na kuku wanatoka mikoani wanakuja Dar es Salaam. Sasa ukija kuangalia Dar es Salaam sehemu kubwa ni makazi ya watu. Watu wamejenga, wanaishi, wana familia zao. Hakuna sehemu kubwa kusema kwa mtu anaweza akafuga ng'ombe 50
hata kuku mwenyewe au hata kuku 3 4 unakuta sehemu inakosa. Nk'ubu ngubu barambwira yuko nk'ibitoki bikunda kuva hitwa Mwanza, ugasanga hari ibitoki, hari ibirayi, hari ibishyimbo nabibonye. Igihari cyinshi ni inyama, inyama zirahari, bafite inyama kabisa, bakagira ibijumba ni bikeya. Abantu bo mu Ruhengeri cyangwa se iyo pfa mu ry'ibijumba uje Dar es Salaam ntago wapfa kubibona. Hanyuma igihari ni inyama. Ubwo hari icyo bita mifugo ni ibijyanye n'ubworozi, barorora cyane, baba bafite amatungo, bafite igihugu ni kinini, aho bororera harahari. Gusa ku kijyanye n'inyama usanga bihenzeho gatoya nk'inkoko. Nkoko irahenze papa, nkoko irahenze kabisa. Hanyuma ibindi bihari n'ubuzima busanzwe, abantu baratembera amasaha 24 kuri 28, ntago habaho umugoroba, ntihabaho ijoro, ntihabaho igitondo, abantu bakomeza ubwo buzima nyine bwa buri saha. Ikindi kintu gihari nuko kubijyanye no kurya muri restaurant zaho ntago ari kwa kundi ujya mu nzu, ahubwo ku mihanda haba hari uburyo abamama, abagore, harimo n'abagabo bake bateka ibyo kurya babiri mu masafuriya afite isuku, ameze neza, amasahani afite isuku, abantu bakicara, icyo twakwita kwirigara, katubyite nko kwirigara. Umuntu wese uje ari umushyitsi arinde uzana isahani bakaguha ibiryo, umuceri mwiza cyane, umuceri, inyama, bikundira n'ibintu bitarimo amavuta, inyama zitogosheje, icyo bita mucuzi, na gasosi, ni isosi rwose itogosheje, inyama nziza itogosheje, kayirisha umuceri. Igitoki kirahari, hari igitoki gitetse mu mavuta cyangwa gitogosheje cyangwa cyokeje, n'umuceri cyane na dodo zirahari, ariko ni gake kugira ngo ubone imboga, ntago babyitaho, birira inyama cyane n'umuceri n'ubugari. Ibyo ngibyo birahari ku bwinshi. Hanyuma ikijyanye na ambiance rero, kugira ngo ubone akabari basaba kuba uziranye n'umuntu unywa inzoga. Abantu munywa gatama ntago ushobora kugenda ngo uhite ubona ngo byeri ngo ndayinywera ahangaha, wapi. Akenshi usanga abapapa cyangwa abasore mu gihe cya nyuma y'akazi bibereye ahantu bicaye barimo banywa gakawa kabisa, binywera icyayi, baganira ubuzima bwa buri munsi, basangira. Hiyo tabia sio tabia mbaya, ni nzuri sana, ni moja hapo ya wazee wetu kukaa labda sehemu kwa upendo, umoja na mshikamano, wanajadili moja mbili. Kwa mfano, nataka nikupe mfano kidogo. Sana Tanzania ni nchi ambayo kidogo imewekeza kwenye michezo. Masuala ya mpira haya. Kwa hiyo unajikuta kwa mfano imecheza Simba au Yanga. Kwa hiyo unajikuta ile asubuhi sasa yale magazeti yameingia. Kwa hiyo wazee wetu wao wanakaa sehemu kuhusu yenye vinatoka ndani ya magazeti, wanajadiliana, wanachangia pale, sio chai, kahawa coffee. Wanapenda sana kutumia ile coffee wakiwa pamoja, wazee hata vijana wapo. Kwa hiyo ni yani ile ni sehemu moja hapo ya burudani. Wanajadili kwamba labda tuseme kwa mfano, nataka nikupe mfano. Kama hapa Tanzania timu zetu kubwa ni Simba na Yanga. Wakati zinakutana hapa kabisa, hiyo siku inakuwa namna gani ndani ya hapa Dar es Salaam? Kwanza ile siku inakuwa siku ya furaha, kwa sababu ukija kuangalia Tanzania nzima washabiki ni Simba na Yanga. Simba na Yanga. Kwa hiyo pale unakuta ile inafika sasa siku ya mashindano yenyewe, watu wanakuwa na furaha, huyu anashangilia timu yake na huyu anashangilia timu yake. Kwa hiyo pale na wamama tena hao ndio siseme sasa, hao wamekuwa namba moja kwenye swala la michezo. Kwanza yani cha kwanza na wamama hapa Tanzania, Dar es Salaam wanajua sasa Simba na Yanga. Hapo ndio umenileta kwenye point sasa. Cha kwanza anayechangia sana mpira wa Tanzania uendelee ni mama yetu, Mama Samia. Mama, yani kiufupi swala la michezo amelivalia njuga, wanasema. Amelivalia njuga. Swahili wanasema. Yani
sijui nikwambieje pale, yani amejitoa kwenye swala la mpira wa miguu. Sasa ukija kuangalia kama hizi Simba na Yanga, mama na yani ameshika mkono angalau kidogo na yeye timu zake zionekane barani Afrika mpaka duniani ulimwenguni. Aha, nta uba adafite amafaranga n'udafite amafaranga barakundana pe. Nta muntu ujya ashirirwa hano Dar es Salaam, kubera iyo mugenzi wawe afite urarya. Mwumva ko kantu, iyo mugenzi wawe afite ikintu afite urarya, kandi ntago guhisha, nta nubwo gukinga. Ubwira ngwino dusangire, ntago umuntu agira ibye, oya. Iyo bifite nawe ubifite upfa kuba muziranye, uraza ukarya. Ikindi cya kabiri gihari, iyo abantu bicaye na buri wese abari mu bye, niyo baganira ibyaho ngaho, niyo umuntu atambutse ntago bavuga ngo doruriya, oya. Baganira ibintu biri relax. Nibajije impamvu batinjira mu buzima bw'umuntu utambutse, iriya modokari ni yande, si yayiguze ryari, wapi, nagaruko babayeho. N'abantu bareba ibibareba, mu yandi magambo nicyo ngiye kubabwira. Bareba ibibareba. Ubwo hari abo ndi kuvuga bamwe na bamwe ujye ubona bicara ari babiri bagatangira bagaterura umuntu, bicara ari batatu ikiganiro kikaba undi muntu, bicara ari bane ikiganiro kikaba umuturanyi, bicara ari batanu ikiganiro kikaba umukobwa mwiza uhaciye, bicara ari babiri umugore mwiza w'abandi. Oya, ibyo bintu hano nta bihari. Ikindi kintu kiri hano, nubwo ubona beach iriho abantu benshi, ntabwo ushobora gupfa kubona ibintu by'uburaya. Abantu buri muntu aba afite abo bagendanye, umugore n'umugabo, umusore na sheri. Ntabwo ushobora kubona babandi b'abamaraya babaraho ku ruhande bategereje cyangwa barekereje ngo uriya ni umunyamahanga hari icyo ndi bumukureho. Naperereje hano ndatembera ndazunguruka, ntushobora gupfa kubona umuntu ukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Nta n'abantu nabonye basabiriza bahari, kandi urabona hagenda abanyamahanga. Ntago nzi ibanga rihari, ariko icyo kintu kijyanye n'uburaya n'ibintu by'ubumbaraga, wapi, hano nta bihari. Nibajije nukubera iki? Ni umuco mwiza pe. Abantu bararya baranywa, ntushobora kubona uguhagaze hejuru. Abantu urarambika ikintu cyawe umuntu akakikurebera, nta gupfa kubona ibintu by'ubujura n'ibiki, umuntu arakubaha. Ikindi kintu nabonye ndi bubabwire mu bintu nabonye hano Dar es Salaam, hano ndi muri uyu mujyi habaho icyubahiro gituruka kuki? Ku bantu. Iyo umuntu ari mutoya bigaragarira mu ndamukanyo. Iyo umuntu ari mutoya kuri wowe niwe ugusuhuza mbere, niyo waba utamuzi, niyo mwahurira mu nzira araza ati shikamo. Ukabona niba ari umukobwa, niyo kaba ari akana kiga muri primaire, gaca bugufi kakagusuba ngo shikamo. Barasubiza ngo maraba. Nukuvuga ngo iyo utamushubije ubumuhemukiye uranamubabaza. Niba ari muri restaurant ugiye gusaba ikintu, umuntu arakiguha n'amaboko abiri. Ukimara kwicara n'amaboko, kandi akomeza kwiteho, akurebe ukuri mufata ibyo ufata kugeza wishyuye ari hafi yawe. Atari kuri chat, atari kuri TikTok, atari kuki. Bazi competition yo kwita ku mukiriya. Buri muntu afite umukiriya we. Nuko nguko nabibonye. Cya gatatu cyangwa se cya nyuma nabonye, uhereye kuri bya bicuruza nababwiye, hano hari ahantu ugera uko mubona bacuruza dodo cyangwa se amashu mu Byangabo no kuri Bazirete, habaho n'amasoko y'imodoka ameze gutyo. Jamen, hano hari amamodoka, isoko zipanze avuye nyine muri izi za meri aho bazipakururira. Hari naho usanga zarabuze aho ziparika, gusa nta wayiguhera ubuntu. Harimo amamodoka atandukanye. Hari isoko rero ukuzi bajya muri kaga soko kandi muzi kuno bita, cyangwa se mu isoko abaza amasoko manini yandi ya Caguwa, n'imodoka ari hano bazigura nko kugura muri Caguwa, kavuga uti iyi n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero icyo nababwira yari introduction, yari uburyo mbereka yuko hano kuri Africana TV dutemberera mu bihugu bitandukanye. Dufite gahunda yo kubaha ibiganiro mu ndimi zitandukanye. Hari ibindi biganiro muri bubone kuri iyi chaîne mu Giswahili. Nagerageje kuganira n'abantu hano mu Giswahili, nk'urugero hano ku mazi hari umugabo umwe twigeze kuganira, mbwira we icyo akora ni ugufasha abantu kugira ngo batarohama.
hari abantu bazana abana baba bari hano babita life guard. Abangaba bafasha abantu. Hanyuma uyu mugabo ikindi kintu yakoze kidasanzwe nkuko nawe babwiraga, tujye dushimira n'abantu yamfashije. Hari ahantu muri kubona muri iyi video hariho akamatera n'umutaka. Uyu nguyu ku mazi yashyizeho matera n'umutaka n'agatanda n'igitanda, ni ukuvuga ngo uramwishyura hanyuma wamara kumwishyura ukaza hari umusore muri kubona wambaye umupira w'umukara n'ipataro y'umukara. Uyu nguyu yaturutse mu gihugu cya Kenya, nawe araza kugira ngo agufashe. Ni ukuvuga ngo uraza ukarambika ibintu byawe munsi y'uyu mutaka, iyi matera ukaryama, ibikoresho byawe ukabirambika aho hafi, we yiryamira aha ku mucanga hafi iruhande rwawe, akagucungira umutekano. Washaka ugasigaye inkweto ukajya koga, washaka muri batanu mugasigaye ibikapu byanyu mukajya koga, mwagaruka mukamwishyura. Nta nubwo yishyuza menshi, umwishyura ibihumbi 10 by'amatanzania, ni ukuvuga ni ibihumbi hafi 5 by'amanyarwanda, ariko ugakora ibikoresho byawe biri safe. Icya gatatu, nta muntu wegera ahantu ibintu byawe biri ngo abe yabicokoza cyangwa se agucokoze, kubera uba uri mu biganza bye. Murumva rero twaganiriye, namushimiye. Abatanzania nabashimiye, bafite umuco mwiza. Abatanzania nabashimiye rwose kuri byose nabonye. Ubwo rero mukomeze mudukurikire kuri Africana TV, mukore subscribe. Ejo tuzaba turi mu bindi bihugu, abi Burundi. Murabizi ko hari programme tujye kujya tubagezaho hafi buri munsi guhera mu kwezi gutaha y'amakuru. Ni amakuru y'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Turi gutegura itsinda ry'abanyamakuru bazaba bagezaho amakuru yiriwe Burundi no mu Rwanda. Ni programme Kirundi Kinyarwanda. Tukazabagezaho programme y'Igiswahili. Swahili program ni habari ya kila siku na interview cyangwa se interview zitandukanye. Ubwo rero mwe muri hafi mwifuza kugira ngo tuganire n'Ikinyarwanda kirimo, tuzajya Kampala ndetse na Kongo hose mufunguri wa marembo. Nsuje rero itsinda rigari ry'abanyamakuru baguye, mugiye gutangira kubona kuri Africana TV kubera ko twaguye ibikorwa, mugatangira kubonaho kandi nabo mu bihugu bitandukanye no ku mugabane w'i Burayi. Hari bagenzi bacu bari mu ishami ry'ibiganiro, muzajya mubona batwereke muri Amerika se abantu babaho bate, muri famiye babaho gute, muri Canada, mu Bwongereza niyihe mico idasanzwe ibihari twe tutabona. Iyo byose ni ibiganiro by'abanyarwanda bari hirya no hino ndetse n'abarundi, bakatubwira n'imico y'abantu batandukanye aho ngaho. Tuzaganira kuri ekonomi yo mu rugo, imicungire y'umutungo, abandi barayibona gute. Ibyo byose biri kuri Africana TV, yatangiye umurongo mushya wo kubagezaho ibiganiro. Ari nayo mpamvu turi nahangaha. Ahangaha rero nkaba nari nahageze profise kuza mu mahugurwa yandi y'ibitangazamakuru biri hano muri Tanzania kuri gahunda zitandukanye zijyanye n'ibihe bari kwerekezamo by'amatora, kubera ko Africana TV uyu munsi ifite ishami i Mwanza muri Tanzania, ku bufatanye cyangwa se kuri collabo, kumubyita collabo cyangwa se collaboration na WTV hariya i Mwanza muri Tanzania. Ariyo mpamvu muzajya mubona programu zibura za Africana TV na WTV. Ubwo rero mukomeze mudukurikire kuri eshatu africanapost.com. Nge nitwa Nibishaka Jean Baptiste, ndabashimiye, mbahaye ikaze, mukomeze mudukurikire. Telefone zacu ngizi, mukomeze muduhe ibitekerezo. Hari nimero iri hano muri Mwanza muri Tanzania murayibona, hari na nimero yo mu Rwanda nayo murayibona. Ubwo rero ndabashimiye, mukomeze mubane nanjye iki cyumweru cyose turi kumwe hano muri Tanzania. Mujye mukurikira ibiganiro, mume comment, mumbwire turifuza kutuganiriza kuri ibi, uturebera ibi biba bimeze gute, bo babayeho gute muri ubu buzima. Ndabashimiye cyane rero, bye bye, naho ubutaha. Mwari kumwe nanjye Nibishaka Jean Baptiste cyangwa Matiza. Mukomeze kutukurikira kuri eshatu africanapost.com. Twari Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania, naho ubutaha mu kiganiro gikurikira, ntucikwe.